Yes, reka nongere ngusuhuze mwifurize kugira ibihe byiza mwene data ukundwa n'Imana urose Imana ikumira umugisha kandi ukomeze unogerwe n'ibiganiro dukomeje kugenda tukugezaho by'umwihariko ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi. Turagaruka ku mubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wongeye kuzamo agatotsi mu buryo bugaragara, aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda ko rwo nyirabayazana w'ibikomeje kugenda bigaragara ku butaka bwa Kongo ndetse no kuba madamu wa perezida Felix Antoine Tshisekedi ngo u Rwanda rwaba rubiri nyuma y'uko umujepe w'u Rwanda yasabiwe igihano cy'urupfu nyuma y'uko bavuga ko ngo wari ufite target yo kwica umudamu perezida Felix Antoine Tshisekedi. Byose turagenda tubigarukaho, tugaruke muri Rubero aho inyeshyamba z'umutwe wa M23 kugeza ubu ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi hatandukanye abantu benshi bumiwe kumva M23 irekura ibice 10 byose igasubira inyuma. Ni ikimenyetso benshi bavuze ko ari ugutsindwa gukomeye ku mugaragaro izuba riva bakemera gusubira inyuma, ndetse M23 bikavugwa ko ushobora kuhita isaba ubuhungiro mu gihugu cy'u Rwanda. Ese mu by'ukuri ibyo byose turagenda tubigarukaho twibaza tuti haraza gukurikiraho iki nyuma y'uko M23 itangaje ko yavuye muri Rubero mu buryo bwemewe, kuko ku itangazo Oscar Barinda yashyize ahagaragara yavuze ko bavuye muri Rubero ndetse n'ibindi bice by'ingenzi, ndetse avuga ko biteguye no kurekura ibindi bice. Ni nyuma y'igitutu cya mpuzamahanga, ibihugu mpuzamahanga biri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikomeje gusaba izi nyeshyamba kuva mu bice by'ingenzi bigaragara ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa benshi bavuga ko M23 isa n'iyamaze kuba ihahamuka mu buryo bukomeye gutakaza ibice 10. Umwe mu baturage twaganiye yatubwiye ko ibi bintu bibabaje cyane, ndetse M23 batazongera kuyifana na gato kubera ko yamaze kubatenguha ikarekura ibice benshi babonaga nk'ibice by'ingenzi kandi bishobora kubagirira umusaruro. Ariko muri aka kanya abaturage bavuga ko rwose M23 yatengushye abakunzi bayo, ndetse FARDC n'ingabo z'u Burundi bikavugwa ko aribo bahise bagenzura utwo duce izi nyeshyamba zamaze kuvamo. Ni nyuma y'uko zo zatanze ubutumwa zivuga ko zamaze kwidekarara zikajya mu mujyi wa Bukavu ndetse no mu mujyi wa Goma kugira ngo bakaze umutekano waho, dore ko mu mujyi wa Bukavu hakomeje kugaragara drone zo mu bwoko bwa HT. Izi drone rero zikaba zaraje kugira ngo zihashye inyeshyamba z'imitwe yitwaje intwaro zikorera ku butaka bwa Kongo. Leta ya Kongo rero ikaba ikomeje gufatanya n'ingabo z'u Burundi mu gukora operasiyo zikomeye. Leta ya Kinshasa kandi itangaza ko zakomeza guhashya izi nyeshyamba paka zivuye ku butaka bwa Kongo. Iyi ni intsinzi ikomeye cyane ya FARDC rero nyuma y'uko abasirikare b'umutwe wa M23 batakaje ibice by'ingenzi. Ku murongo wa telefone namaze kwakira mugenzi wacu wamaze kugera mu bice bitandukanye M23 yamaze gutakaza. Ndagira ngo munyemerere tumwakire, ariko mbere yuko tumwakira ndagira ngo munkandire like nyaboneka, ntabwo mukitwereka urukundo nka mbere. Like sizigari nkeya, sinzi impamvu rwose dusigaye twarashwanye. Ndagira ngo mudukandire like nyinshi kandi mujye muba mbere ku makuru tugenda tubagezaho byibura mu minota 10 tuba dufite abantu nka 500. byaba ari byiza, byaba ari iby'agaciro, kandi mbashimira mwebwe mubana natwe umunsi ku wundi mukaba bambere kuri update tubagezaho, ndetse n'abasharinga ibiganiro byacu. Nyagasani akomeza have imirimo y'amaboko yanyu, ndetse n'abakomeje kubana natwe umunsi ku wundi, inshuti z'akadasohoka ndabashimiye kandi mbifuriza kunogerwa n'ibiganiro dukomeje kugenda tubagezaho. Ku murongo wa telefone rero munyemerere tunakire mugenzi wanjye aka kanya. Bwana munyamakuru, ni iki kiri kuvugwa aho muri Rubero aho inyeshyamba zamaze kuva? Aka kanya akaba ari kugenzurwa n'ingabo z'u Burundi ndetse na FARDC n'abazareta. Yego bwana munyamakuru, nyongera ngo aka kanya ibintu bikomeje kugenda bigira bihinduka, ibintu bikomeje kugenda bigaragaza ko muri tuno duce tugiye dutandukanye abaturage benshi n'ubundi bafite ubwoba bwinshi. Umuntu wese yakwibaza ngo no kubera iki bafite ubwoba rero, kubera ko izi nyeshyamba cyangwa se izi ngabo za M23 uduce twose zirekuye, uduce zishize n'ubundi ubusanga bwana munyamakuru uduce zirekuye hahita hirara inyeshyamba mbere y'uko ingabo za FARDC
rero ni ibintu byabaye bitunguranye ndetse n'icyemezo izi ngabo zafashe zitunguranye rero bikaba bikomeje kugenda n'ubundi biteza impungenge cyane cyane ibice bituwe n'abaturage bikomeje kuba cyane cyane abaturage bakomeje kugenda bavuga ko ibi bice n'ubundi bamaze kuba barekura n'ubundi biri gushyira mu kaga abaturage kuko bongeye gukora ibintu nk'ibyo bakoze mu mujyi wa Uvira. Abaturage benshi iyo twagiye tuganira bwana munyamakuru nubwo nta mirwano ihari nubwo nta kikuba kiracika reka tuvuge gutyo ariko bafite ubwoba bw'inyeshyamba zagiye zigaragara mu duce tugiye dutandukanye mu mujyi wa Uvira ndetse no mu mujyi wa Goma. Babonye ko bakimara kuba barekura uduce n'undi wese bagabwaho ibitero. Ibi rero n'ubundi nizo mpungenge bafite nyuma y'uko n'ubundi zino ngabo zibataye zongeye gukora ikosa nyuma y'uko rero zakomeje kugenda zibasezeranya ko zizabacungira umutekano. Buri umwe rero bwana munyamakuru hari kwibaza ngo ese mu buzima busanzwe abaturage bameze bate. Muri aka kanya rero tuvugana muri Rubero bwana munyamakuru abaturage urujya n'uruza bakomeje imirimo yabo nk'ibisanzwe ariko niyo urebye ku maso ubona ko bafite ubwoba. Gusa benshi twagiye tuganira bari kuvuga bati n'ubundi ingabo za leta zirategerejwe, ingabo za leta nizinjira muri bino bice byora amahoro n'umutekano biri bugaruke kurusha uko twari tumeze. Ariko nyine impungenge bafite ni ikibazo cy'ukuntu biri buze kugenda mu masaha ari imbere cyangwa se benshi bakomeje kuvuga ati yaba ari umutego w'ingabo za M23 zaba zikoze zikaba zasize wenda ziteze nk'ibisasu mu birindiro bigiye bitandukanye ugasanga rero barimbuye uno mujyi kuko bagiye babikora kenshi mu bice bagiye basiga cyane cyane muri Minembwe hari uduce tumwe na tumwe basize rero bateze ibiturika biza kuba byaturikana abaturage ndetse bidasize n'ingabo za leta. Rero nangaha abantu benshi batunguwe n'iki cyemezo izi ngabo zafashe nubwo zavuze ko zigiye gukanira mu bice biri kuberamo imirwano Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma kuko ni ibice batifuza kuba batakaza. Aha rero bwana munyamakuru n'ubundi biriteye impungenge cyane kuko n'uwo ari we wese akumva uburyo izi ngabo zarekuye ibice byoroshye kandi ibice birimo abaturage haciye iminsi ibiri n'undi babakoresheje inama bababwira ko bino bice cyangwa se aka gace batazakarekura byoroshye uretse ko na kano gace ko bagiye kwiyongeraho utundi duce. Hano rero benshi bari kuvuga ko izi ngabo uduce ziri kugenda zirekura n'ubundi ari gutsindwa urugamba n'ibindi bice baraza kubivamo. Ibi rero bikoze nyuma y'uko imirwano iri kubera muri Uvira ndetse no mu mujyi wa Goma. Ngira ngo bwana munyamakuru hari abasirikare benshi bizi ngabo bamaze kuba bagwa ku mirongo imbere ku rugamba ndetse akaba ariyo mpamvu rero benshi baheraho bavuga bati n'ubundi ibi byemezo byafashwe nyuma y'uko bakomeje kugenda bashirira ku rugamba bakomeje kugenda bakubitwa inshuro. Ibi rero bikaba bituma barekura ibice bigiye bitandukanye cyane cyane ariko benshi banabashinja kuba basiga abaturage no mu tundi duce abaturage batabagereye icyizere kuko ni abasirikare bari kurekura byoroshye nyuma y'uko ari kugenda hagaragara n'ubundi mu bice bigiye bitandukanye izi ngabo zigenzura indege. Urumva ko rero n'ubundi umutwe wa 23 n'ubundi urugarijwe nta kigaragaza ko n'ubundi bafite igihe kinini mu mirongo imbere ku rugamba nyuma y'uko bakomeje kugenda baraswa kuko iyo urebye kubera mu mujyi wa Goma. Rero bwana munyamakuru buri umwe wese akeneye kumenya byuzuye uburyo ki abaturage bafite impumeko. Muri aka kanya rero bwana munyamakuru impumeko yabo ni uko bari kuvuga ko n'ubundi ni igihe gito bo bizera ko ari igihe gitoya ingabo z'u Burundi bumva zifite uduce tugiye dutandukanye kaba bakomeje kwitwara neza. Urujya n'uruza biri kugaragara ku rujya n'uruza n'ubundi abaturage bakomeje ubuzima busanzwe kuko nta gikuba kirenze cyacitse uretse kuba babonye izi ngabo zigenda uruhande rumwe bari kuvuga ko ari byiza kuko n'ubundi nta cyiza zibifuriza n'ubundi wasangaga imisoro benshi niyo bagenda bagarukaho ndetse no kuba ibyo itegeko nyine bo bakomeje kugenda bashyiraho umuntu wese warivuguruzaga bamugiraga nabi ndetse hari
bujura bukomeye bwageraga bukorerwa abaturage cyane cyane bukorwa n'umutwe wa twirwaneho, kuko rero n'ubundi kuba zino ngabo zirekuye abaturage benshi batunguwe n'ibyo, ariko urundi ruhande bari kuvuga ko ari byiza ku ruhande rumwe kuko hari byinshi baruhutse, kuko ingabo za leta bamaze kumenya amakuru uduce tugiye dutandukanye zirimo ko amakuru ari bo bameze neza, abaturage babo bameze neza kurusha uko abangaba bameze, kuko muri aka kanya ibikorwa by'ubucuruzi birakomeje ndetse n'amamodoka mu muhanda nyango muri kuyumva y'abaturage ari gutambuka, gusa hejuru y'ikirere bwa munyamakuru indege zo ntiziri kubura, za drone ziri gukata zerekeza mu bice bigiye bitandukanye. Ni nazo mu nkengero rero bafite bavuga bati mu gihe ingabo za M23 yaba arambushi zishaka gukorera ingabo za FARDC, dore ko bakomeje kugenda batangaza kwihorera hato na hato. Ibyo rero nibyo n'ubundi biri guteza impungenge ku baturage, biri gutuma abaturage benshi bavuga bati n'ubundi hari igihe twagabwaho ibitero, hari igihe dushobora kuba twagabwaho ibitero mu gihe ingabo za M23 zabonye ingabo za FARDC zinjiye muri tuno duce zigahita zibagabaho ibitero muri ambushi ikomeye rero yo kwihorera, n'ubundi zakomeje kugenda zitangaza. Bitaba ibyo rero bwana munyamakuru, urumva ko yaba ari ibikomeye bakomeje kugenda bakora, ari ikosa rikomeye bakomeje kugenda bakora ryo guterana abaturage, kandi kano gace n'ubundi hakomeje kugenda hagaragara abanyamurenge benshi. Urumva ko rero n'ubundi ari bya bibazo n'ubundi bakomeje kugenda bazanira abaturage, ni nabyo bigaragaza ko rero n'ubundi izi ngabo zashakaga ubutunzi kurusha uko zarengera abaturage, kuko zirabata by'amaherere ndetse zitafite uwo zibashyikirije. Ubu zakabaye zitegereza cyangwa se zigasaba imiryango mpuzamahanga kuzana abasirikare barinda umutekano w'abaturage, bo bakemeza ko nyine barekuye ibice nk'uko bakomeje kubivuga kugira ngo bubahirize ibyo basabwa n'imiryango mpuzamahanga. Ubwo rero muri aka kanya nimba bashobora kuba barekura ibice byoroshye bakava mu duce ntawe babwiye ndetse bataye abaturage gutyo, urumva ko ni kwa kubategura ibyago bikomeye, kuko hagiye hagaragara inyeshyamba nyinshi hano mu mujyi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi hari imitwe myinshi yitwaje intwaro yagiye ibuzwa kujya mu gucukura amabuye y'agaciro mu bice bigiye bitandukanye. Ingabo za FARDC zashyizemo imbaraga ziri gucunga imitekano cyane cyane yo mu birombe bigiye bitandukanye. Urumva ko rero bwa n'umunyamakuru n'ubundi bikomeje kugenda bidasa neza ndetse bikomeje gushyira habi izi ngabo zikomeje kugenda zigaragaza ko n'ubundi nta rukundo zari zifitiye abaturage, ahubwo gahunda ihari ari uko bamaze kuba bagaragaza ko bo bakurikiye ahari inyungu kurusha, kuko ubu ngubu urebye umujyi wa Goma barwanira ufite byinshi uvuze, harimo no kuba hagenda hagaragara abafatanyabikorwa benshi, harimo kuba umujyi ugaragaramo abantu benshi bakomeje kugenda bagaragaza nyine ubufatanye. Urumva ko ibi byose n'ubundi nibyo biri mu kugenda bituma n'ubundi hatekerera abaturage bo bakikurikira inyungu, kuko murabizi neza ko mu mujyi wa Goma bwana munyamakuru hakungahaye cyangwa se hari ubutunzi, hari ibintu byinshi. Niyo mpamvu rero bavuze ko bahisemo kujya gucunga umutekano muri bino bice, kugira ngo rero bwana munyamakuru bikomeje kugenda byanga cyane cyane kuri izi ngabo. Urumva ko n'ubundi abantu benshi baribaza bati M23 twari tuzi aka kanya irekuye mu buryo budasanzwe, abantu benshi batunguye cyane. Gusa reka tuve aho ngaho twerekeze ku byo Kongo yashinjije u Rwanda. Ni inkuru yacicikanye, ni inkuru ikoje ku mbuga nkoranyambaga ivuga ko umwe mu bajepe b'u Rwanda Kongo yasabye ko yakatirwa igihano cy'urupfu, kuko bivuga ko ngo yaba ari umwe mu bagaragaye cyane cyane muri icyo gikorwa cyo gushaka guhitana umadamu wa perezida Felix Antoine Tshisekedi, ndetse bikanavugwa ko ngo ingabo z'u Rwanda
cyangwa se abarinda umwe mu bakomeye cyane bari muri iyo hoteli umudamu wa perezida Felix Antoine Tshisekedi yari arimo. Bivugwa ko ngo yari afite abarinzi, abo barinzi nibo bagiye gushaka kwica madamu wa perezida Felix Antoine Tshisekedi. Perezida Tshisekedi ari kumva inkuru mbi ivuga ko umugore we yahitanwe. Mu by'ukuri ibi ngibi byo turabivuga ngo iki, mu by'ukuri u Rwanda hari ahantu rwaruhuriye n'ibi birego rwashinjijwe na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gushaka kwereka isi n'amahanga ko ngo u Rwanda ari rwo rwishe inyuma mu kuba uyu mugore wa perezida Felix Antoine Tshisekedi yagirirwa nabi. ngira ngo nk'uko ubivuze mu bitangazamakuru ndetse yaba ibyandika n'ibivuga bya hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bano binyamakuru bikomeje gutangaza amakuru. Ni nayo nkuru nyamukuru iri kugenda ivugwa, kuko benshi bari kuvuga bati n'ubundi nta kindi gihugu kibyishe inyuma, kuko ntabwo bavuga ko ingabo za M23 arizo zaba zakoze iri operasiyo, n'ubundi byaje kuba byegekwa ku gihugu cy'u Rwanda, kuko bari kuvuga ko nyuma y'uko bakomeje kugenda ngo bananirwa kwihorera ndetse bakaba bakomeje gukubitwa inshuro barekura uduce tugiye dutandukanye, ubwo n'ingabo za M23 ndetse n'ingabo z'u Rwanda, dore ko bavuga ko arizo zikomeje kurwana hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero ngo babonye bamaze gutsindwa ngo runo rugamba, n'iyo makuru ari kugenda atangazwa n'ibitangazamakuru, ngo babonye bamaze gutsindwa, rero bwana munyamakuru bahisemo kwihorera cyane cyane kuri Felix Antoine Tshisekedi, bagaba ibitero ku mudamu we, ariko ngo byaje n'ibitero byaje gupfubwa. Rero bwana munyamakuru babitahuye mbere y'uko iki gikorwa kiba, ndetse ababigizemo uruhare abafashwe bakavuga ko inkomoko yabo ari mu Rwanda ndetse batumwe n'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo rero nibyo biri kugenda bicicikana, ndetse abakongomani benshi bakomeje kugenda n'ubundi bagaragariza urwango rukomeye u Rwanda, cyane cyane ubwo ndavuga abatuye Kinshasa ndetse no mu tundi duce, bakomeje kugenda bagaragaza ko rero ibikorwa n'undi atari byo gushyigikirwa, ndetse ngo biteguwe nabo kuba baza byitura cyane cyane iki gihugu bwana munyamakuru. Yego, tukumva ko nabyo ari imperuka ikomeye. Nyemerera tuhave twerekeze muri teritwari ya Masisi ndetse na Minembwe, hakomeje kugaragara ibitero by'indege zikomeye. Aka kanya turi ku igenekezo ry'itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Muri aka kanya muri iki gitondo 23 nyuma yo gutakaza ibice 10, aka kanya FARDC yabonye ko n'ibindi bice igomba kubyigarura, nta gice na kimwe M23 ndetse na kwiganaho ugomba kwigarura. Aka kanya Minembwe mu by'ukuri nyemerera abariho tugaruka Minembwe, kuki aka kanya humvikana urusaku rw'imbona nini ndetse n'intoya, ese ishusho ihari ni iyihe? Yego, ngira ngo iki ni igice cyagiye kigaragaramo ibikorwa byo kuba haba ibitero bidasanzwe. Ibitero n'ubundi byakomeje kugenda bihagaragara, ngo hagiye guca hafi ibyumweru 4 imirwano y'ubuye bundi bushya, imirwano ndetse yafashe n'urundi rwego, kuko ubu ngubu tuvugana muri Minembwe, Masisi, aho hose hari kugaragara indege z'intambara, ndetse benshi bakomeje no kugenda bavuga ko izi ngabo za M23 zafashe icyemezo cyo kurekura ibice 10, zivuga ko abasirikare babo bagiye kwita berekezwa muri bino bice bavuye muri kano gace bamaze kuba barekura. Urumva ko rero bwana munyamakuru n'ubundi ni bya bikorwa bitari byiza bakomeje kugenda bakora. Rero muri aka kanya imbunda nini ndetse n'intoya biri kumvikana muri Minembwe, ndetse Minembwe akomeje kugenda igaragaza ko M23 ikifuza kuba yahagenzura. Ibiro bikaba biri kugenda bisaba n'ubundi imbaraga nyinshi, bikomeje n'ubundi kugenda bituma batakaza. Rero akaba ariyo mpamvu muri aka kanya nabo bamaze kugenda bwana munyamakuru bagaragaza ko bafite ingabo nkeya ku mirongo y'imbere ku rugamba, kugira ngo murabizi neza ko izi ngabo zikomeje gushinjwa ko nabo bake bafite ari abana b'abanyamurenge bari kuvanwa mu ngo zabo ku mbaraga bagashyirwa mu gisirikare cy'ingabo za M23. nabo rero bakakomeje kugenda baraswa muri aka kanya. Rero ingabo zikaba zikomeje kuba nke, akaba niyo mpamvu batangiye gukusanya ingabo zo mu tundi duce, ndetse n'igitutu
cy'ingabo za Kongo, kuko muri aka kanya bwana munyamakuru ndakubwiza ukuri ko mu kirere cyo mu duce tugiye dutandukanye harimo kugenda hagaragara ibikorwa n'ubundi bigaragaza ko ingabo zikomeje kugenda zitsindwa runo rugamba. Muri aka kanya ngira ngo ubwo turi kuvugana ku murongo wa telefone bwana munyamakuru nakira amakuru avuga ko mu mujyi wa Minembwe n'ubundi hongeye kuraswa batari ingabo z'ama 23. urumva ko ziri gupfa urusorongo ndetse umunota ku munota bari kugenda bagabwa ibitero, bari gupfa. Nimba ko rero imirwano ikorera muri Minembwe n'ubundi yatumye abaturage benshi bahunga. N'imirwano yatangiye saa 12 za mu gitondo nibwo urusaku rw'imbundani ndetse n'intoya byongeye kumvikana mu bice bituwe n'abaturage. Ngira ngo rero abarenga 86 bo ku ruhande rw'ingabo za M23, dore ko muri Minembwe ari igice cyakomeje kugenda kigaragaramo abasirikare batwirwanaho. Aha ngaha rero baje gushyikirira ku rugamba bwana munyamakuru, dore ko abishyikirije ingabo za leta bo barenga 300 bamaze kwishyikiriza ingabo, harimo abasirikare bakomeye ku ruhande rw'ingabo za M23. urumva ko n'undi biri guteza impungenge nke cyane cyane no kugaragaza ko barimo gutsindwa runo rugamba. kugira ngo rero bwana munyamakuru n'ubundi abaturage benshi bo bifuza ko izi ngabo zashyira hafi n'uwari ndetse bakava mu bice bari kugenda bagenzura, kuko biri kugenda bishyira habi abaturage muri rusange, ko nabo bari kugenda babigenderamo, nabo bakomeje kugenda bahatikirira. Rero nabo bifuza ko ubuzima bwagaruka bakava mu buhungiro, kuko ngo muri Minembwe hamaze igihe kinini habera imirwano simusiga, ndetse bikaba byarakomeje no kugenda n'ubundi bigaragaza ko mu duce tugiye dutandukanye twakomeje kugenda tugaragaramo ibitero. n'ubundi abaturage iterambere ryabo ryasubiye inyuma. ngira ngo mbese neza ku bikorwa by'ubuvuzi, ibikorwa bigiye bitandukanye harimo amasoko ndetse n'ibindi byakomeje kugenda bishyirwa hasi, ndetse ubu ngubu bakaba basaba nabwo abaturage bo muri Minembwe bakaba basaba rero leta ko yakora uko ishoboye n'ubundi ikareba uko yahagarika bino bitero bikomeje kugenda biba muri bino bice. ibi bice rero bikomeje gushyira habi n'ubundi bwana munyamakuru abaturage, kuko muri aka kanya bari gutakamba, bari gukoresha amazi atari meza, bari gukoresha ubuvuzi butizewe, kuko muri aka kanya hari imirwano. ndakubwiza ukuri ko n'imirwano imaze iminsi cyane cyane muri Minembwe nyine ukareba mu misozi miremire yikikije, ariko hakambitse ingabo za M23. aha rero hari gushyira mu kaga n'ubundi abaturage, kuko ntago ibikorwa remezo bikiri kuzamuka, ahubwo byamaze gusubira inyuma. ibi rero niyo mpamvu basaba ko ingabo za leta zagerageza zigafata ibice bigiye bitandukanye, intambara ntikaba yahagarara, kuko bakomeza kugenda bumva mu duce ingabo za FARDC zigenzura uburyo yifashe, uburyo bikomeje kugenda bwana munyamakuru. yego reka ngushimire bwana munyamakuru, turaza kugaruka ku byo M23 ishobora kuba mu minota iri imbere ishobora kuza gusaba ubuhungiro mu bihugu by'abaturanyi. byose turagenda tubigarukaho umuriro wongeye kwaka hagati ya M23, aho benshi bavuga bati umuriro ugiye kwaka. rero aho M23 bivuga ko igiye gushyira imbaraga mu mujyi wa Goma ndetse no muri Bukavu. ibyo rero kandi mwibuke ko ibyo bice M23 ishobora kuba yamenya amakuru ko ibyo bice byaba bigiye gufatwa na leta, ikavuga ati reka twemere dutakaze ibindi, kuko abasirikare dusigaranye ni bakeya, kuko abenshi bakubitiwe ku rugamba barashize. reka twemere dufate icyemezo gikomeye cyo kuva mu bice bimwe na bimwe twerekeze mu bindi. mu by'ukuri ibintu bishobora guteza n'akaga gakomeye cyane muri kano karere k'ibiyaga bigari cyane, aho benshi bavuga ati benshi bashobora kuba banahasize ubuzima. byose turabigarukaho mu buryo burambuye muri update zikurikira. ndagushimiye cyane. yego urakoze cyane bwana munyamakuru.